ni Weru TV. Ambere nkiathisha kona ngushokire nkatho cia mwanya muno no ntubwa kona kanya kwatanira batu Nteto cia Weru Thaa mwanja cia tariki 27 mweri yo mwanja mwaka yo 2023 mbitwa WINNIE wa King'ero. Tukiambira ni ati mukari umwe wa kuma Nteto cia Lare na Botuate na ti aita la sarene na nyuma ya nyumba yawe kwithire kitha kwania bonda barabarani na muthuro yo mwingi kulingana na bonda babari wa bathori ne kare mwere rethire rekiuma irantere unara omwe wa bikibiki yawe yethire kiya wakwe na nyumba wa mwana bomwe na nyumba ya mwana atori ibethirite baitarira kiati nyethira makarika ya wambe yethirite yakionekana ntere wakwe na nyumba utekona ni ati nyumba niyo yethirite igika mbaya brato tariru mwandiki wetu wa Nteto Nicholas Chabari. Mami ni ndero nyumba ko yanda utura ndero manyumba ko yandero ngane anto bigibiki batura ira baba turana barabara eba ya bigibiki baturire takaileneka na batamaro eden ko no to bato tamaro ngi chionde na wedo nyumba yate otukanyo to mabigibiki si waje ko edi nyumba to chuluiso bigibiki kwa tuwa nuno kwa baita bagiza chibongo ketengerene yante ka kuyamba bari yaginya asara yonthe iranene nditigito ekire mukorojo kumekena tanjweri nyuma ya nyumba yake kubithwa ane antu baba kwirikana ni athithia bonda baraba jire na mururumo umunene na muthuro umunene nyuma ya karika aria wamba babikibiki kuruthirwa abantu aga na gutigira ende babithitie na kinya gutemanga rwego orwa muntu ujo bakua etomi baethe nyumba kwe bikibiki ikwiyirwa ntore nondo ntore ne thogete kuma kwa nderi mbere arora mwaka mutuate arora kuni ko thogete na bikibiki cio ni cieta lakini ciena mere na kailaka tia kure mwamba omba kwethera areo ororia ndene nyumbe ugiti ba nyumba kwethira kintu giteaki no bato sunguzite manto yaba minya kamili a untu boburi aila ko ngoka wo kona katugumera inyanto baba ingi ninka o gugumera kuo ndeme anto bau manto yamo yaba kubwete aterekere kana uteginya umaba kuthia tanombi bigibiki uteginya yuguma akinya laini o uguma te laini bigibiki kaile ka theri ote bigibiki chukumerao ni madharau tu bana yona ateka kwende kwe bigibiki ukarua laini kariyo ukirikana ati eneo mabarabarani eno ya kuma Mutuate kuthi Ilare ikwithiritwo gwikujirwo awamba wa bikibiki ibono ende amwe nogu kioto igikurombo akiri njweri nikenda athi na mbere na kuona kioto giake nonto nyumba yake ni bithirwe na atakomenya manto megi wamba bo bikibiki ni koromba buru kwa keteyo kiriana betu ba bikibiki ndakasi yeto ni kuona nisi utethia lakini bila bilioni babati kwetha bakayukia kanya kaweta katiko borisi na kumu basungusa muyukie wengo nureko ethirikari ne bati ko yaki no to banyumba ko kwethu theri na ndiusika bigibiki ntije kinya wete bigibiki otekinya mwono ko ria ko no enwo wiro na yete bigibiki otekinya oria ko no oria ko no mwake no atiriera ria ngwene je Mutuate na kinya wintari ko no ende tuka kinya woi ende madharau ya kubwethu yatene tumikana yo tebu ya bangi no ikari ende thirikari ne bati ko ya tuka no to manto onto ya bwethu ke yume na kutuka anto yo kumena anto kumena muntu tu theri aje barabara ndo bako wingira anto barabara ndebera bwaita barabara abati ko ya tuwa o karia ke bikibiki ene bikibiki ba ringa roti ba watu karia boriji ende mara onto ya manto ate kubo ma kwetheria muntu nyumba onto kuma Mutuate Gembe North Betan Class Chabari
Tugeta na mbere ni atea kariba kuma TM kwa muungani na ntumburi wa dini ya Kibirechi bakulalamika ikiraba kuwa nembe chirabeta kuwa murandine yoroyo mumemba ichiombete kwethirigite thakwa nenya muno amemba bane ndi bakuromba thirikari ya kaunti ya Meru amwe na thirikari nene kwethireke watanea no batethiria na raba kuwa nibo kienda kuthiria kinyamara kia wagi bwaro ikira kithirite gikuyirwa ntere chia bore no mwanka ithima nkoloki bithire bikienja wa yabrato kwero Kelvin Kimathi. Sefa rujurura tadai kuitaruze aja wikia ala ingarameku uratweri goje tukakijiro mwankanja tubatere kuga tukijire twenja na ngarame ile ikenama twero mbere rujirwa chiringi naro kuna chiringi nye irato na limwe kwina tubantu wote kwerunya kimita limo te kweru imbie kuti ikwendelea no uje nyamdo toro te kumba kuthoma ategero mita kero nyi imagana janga nona amenya kana ingiringa nona ate umba komenya exactly mbe chiure ichio kana tichio atukoromba kaketha gukombikika ngavana wetu MP wetu na MCA wetu bagwatanire bete sefene kirujirwa sefa at least baadie na sefa ketha bombo twinikira mbeji iji kuringana na ura kwarite no tutikongania nduji naja tuonekethera bomba igwerwa mbaretu no ntubwa ukame bura bwiku gavana wetu atuciumirie turi antu bantumburi atuinjire mboaus bena MCA wetu at least no tumbe kugwata no mboau inganona irie no ntu irie te mboau kabisa na kinyabwingwa butegete ibo kuona ura kwina ukame kwarite no kono kurarire kinyabia kura bibiongo birathukire na ituje tura tuirigirite tuje twithara tukiuma mwito na narora borewa na nyarurungwa rutikungana. Tugeta na mbere ni ate abunge ba Kenya kwanza ibawete kulingana na bondi oro ya Kenya ete Antone atho kuna kethira kwina rwaria ate rais wa nthiguru ya Kenya na mutongeria wa ruterurega na thirikari Azimio la Umoja Raila Odinga rukethira rwaria ro kwariria Kenya ndute kuga utongeria kana mainya bongo kibuthi atiri rwaria ro rais wa nthiguru ya Kenya Ndagitari William Ruto kimutandao yua Twitter ati ni baibangite kwithira yekaranthi na kwaraniria na mutongeria wa Azimio. Ntuku mutunyume mutongeria wa ngwatanire ya Azimio la Umoja wa Kenya Alliance Raila Amolo Odinga kwelidete Rais William Ruto abele musemani na Rais wa Tanzania Samia Suluhu musemani lo alimubangane moja Nairobi kienda kuleta ngwataniro katika thirikari na bandinde na thirikari megambeni ya Raila Odinga kidinga takwanelo ale kumake Rais William Ruto gwetukila mutandao wa Twitter Rais William Ruto akela idegete tena dina gutirimana na mutongeria wa Azimio ende kwa dhaino ende Tanzania na sokela bakithira bakialenilia abunge kumakambe ya Kenya kwanza linube umeletie na kwelidia tibena wetike bwa kwigana atikethelo lolega tika tongore baba baere lokathideka lotethilo lokonie ukaibwa thirikari abunge baba bakithijaga na mbere na kuria Raila Odinga gwetekelia ati Rais William Ruto no mutongori wa ndeno ugo makithi kwaria kana akivaleria kuthi gucemania na William Ruto tungienda ambe etikire ati President wa fururi wa Kenya etagwa William Samoei Ruto. Kindu kiria ningienda gukinyiriria ni ati thiinwa mucemanio Raila na Ruto magome naguo ni ati gutigakorwo kwina rwario rwigie post election arrangement o kindu gigwitwa power sharing. Bau gutiri rais wetu ta rais uria wingi wa ekuo ni rais utwetaga tugikarande na tukirikanira turi arikaniru muthenya barigici mucemanio twirigite gutina kindu gitagwa power sharing gutina kindu kiu kinene akuthie kwirwa ni mundu gwitwa Raila kana ringi ni mekare nthi akimurugira akimwira fena cai ire nywa kwa State House wigundwa cai were kwa inda watakora kunywa kwa cai waugate muce
angaigiguruka angaigiambata kama ni sasa na kwigua. Thank you. Kulingana na bunge baba ba Kenya Kwanza, mutongeria Raila Odinga batele gwitikiria ati ni asindilwe ni Rais William Ruto kithurano ngitoku na kila batele kuthithia riu ni ambire kwibanga nonto ba kithurano kia mwaka wa 2027. Mwena ugwa bunge baba ni bagwite gutina wagagu no bukunde ya Kenya na Raila Odinga kila batele kuthithia kia bata ni gutejaniria maandamano malaba kuga mate gutethia noko uguo tungienda mundu wasindwa agetekera no wasindwa ni tondu twainde veri na atetienge muno kwambiriria MCA kuthie president andu cio onthe masindirwe ni metikire uguo Raila abati gwitikira no wasindirwe na ambiririe kwivaliria ambiririe kwivaliria uvoro wa kithurano kiria giukite gia 2027 no riu ndagecirie riu ati kuthie gucemania na William Ruto ni kwambia kusirira uvoro wa crisis na gutie na crisis iyo arariria. There is no crisis actually. Kenike witite andu ake mathie thiini wa maandamano na mathie matheukangia indo cia andu na tungienda mweke uyu agia wa kuthikiriria autumire wega na kwira andu ake matigane na maandamano tondu maandamano gutie kutethia maratethia bururi wa Kenya. Andu wa Kenya ni matwire itua ni hali nuriku rais wa bururi wa Kenya mwaka muthiru tariki 9 mweri wa 8 nego tirikiuga rais wa bururi wa Kenya athurirwe na njira ya haki na ukweli ni andu wa Kenya igotirire ne thiini wa bururi wa Kenya koguo gutina kindu kia crisis ya tikia power sharing kana post election arrangement gutire bobo kithijaga na mbele utwira bula buthithe tuni kambuni ya Timely Kenya ni bona na itiate gicunse gia 16 gia Kenya kirende kithia Rais William Ruto kwalaniria na mutongolo Azimio kenda kuthire maandamano. Gicunse kia 67 gikende kithia gia Rais William Ruto gutejanira musodo wa kigina wa 2033. Rais William Ruto alelethire ati muthenya mde kiogoro akethirwa agicokera Kenya na kwambira muthenya wa Kenya baingi bakethirwa betelele kuona kethirwa mucemanio wae na mutongero Azimio Raila Odinga okethirwa kithithika kuma muji muneno Nairobi. Bita Anthony Rangi wa Kathenya. Tugite na mbere ni ati mubunge wa giciko bunge kia Buri Mugambire ndekiria watanirite na maabitha bakuma obisini ya Thaa Waterworks baliongirete kithima kia Rweskuruni ya Toto primary kira kienjirwe ithirikari nthirwo kulokera mubunge wa gaita kau gitobo kinoti endu kethira gikwa maburu na aranende abekirete wira ni botira gikethira gicokanirwa ni bwo kendotira akariba kwithia bekundaru tukethira twicokera na riboti una njire kinyanirite nyuma kaita ati kura yatu nogo kia nini. Uraigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao wetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njuri Ncheke Street, Meru Town. Turingere thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura utoro bwa gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best.
kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. Star Times, furahia maisha kidijitali. Uramenya college ire tongoretie nthiguruni ya Kenya no thondekebwo CEOs na ene ngugi iciarirĩtwo aja Meru. Vips College ĩrĩa nĩyo Meru Institute of Business Studies na ndĩ tũrĩ na campuses 4: Meru Makutano, Meru Town, Isiolo na Key College ĩrĩa ĩrĩ Nairobi. Nĩtũkũgwatwo gĩthĩ kĩrĩ mega graduation yetu ĩrĩa kethĩrĩrĩ tarĩki 10 mweri wa 11 mwaka juju 2023. Ijeni tũkenerwo tukibwangai nkũrũkia gĩcunjĩ kĩa 80% kĩrĩa aritobetu nĩ bakũthondeka mbeca cia ubongoa. Ciandĩkithie narua kĩrĩ intake ya September. Wigwatire free discount na gĩcunjĩ kĩa 10%. Aritoba beru nĩtũbayejaga free bonus courses ta mobile phone repair, CCTV installation, baking and pastry, video production, music production kana DJ. Jokia baro ya admission kiri campus yetu yonthe, kiri website kana uringe thimu kiri 0720-967-249. MIPS College, turning skills and talents into income. Nugu chwa sibitari ria umba kuirigira mathaa jonthe ntuku chionthe. Consolata Hospital Gitoro ira ni NHIF accredited na iri barabarani ya Meru Makutano kilomita 1 kuma Kirethiris Hotel iri aja ni untu bwaku. Ituwezanaga inpatient na outpatient services. Turi na arigitani ba kiwango kia iguru na ituwezanaga motungata kathumba ja MCH, maternity, lab, pharmacy, ultrasound theater, consultation, care of the elderly and the terminally ill services na ingia nkuruki. Turi na clinics mwanya za diabetic, hypertension, medical na surgical clinics. Itugwitikiria NHIF, Linda Mama, CIC, MAKL, Edu Afya na FFS insurances. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu ukurukira 0720-562-882 kana 0726-281-264. Consolata Hospital Gitoro. We console God's people by providing affordable and quality services to all. Gakwato gini na nkatho cia mwanya muno no ntuba kwithira witite na mbere na kurumira Nteto cia Weru Thaa mwanja twicokera ni ati mubunge wa gicwa bunge kia Bore Mugambire ndikira watanirite na maabitha bobisi ya kumatana waterworks baliongirite kithima kia Rweskuruni ya Tutwa primary kira kienjirwo ithirikari nene okulokira mubunge wa Gaita kaune wekinoti Gatobo endu kira kwa manara Mugambire ndikira bekirite wirane botira nogi kwa mura ukiagirithia notira igiokundi akariba baingirwo igukirikano ntere cia Bore chithirite chikiromirwa iwagi bwarui. Na moro tuya kuthiria thini ya Rwe Bore mubunge wa Nteto Mugambire ndikiria thia tene ya mabisa kuma obisini ya Thaa Waterworks baliongirite kithima kimwe kiria kienjirwo thirikari nene nthiru Nteto irungurwa muyumbe wa tene Bore Francis Gatobu ndikia kwa maburu. Jambo ambayo ilifanya tutumwe hapa ni kuassess bwao ambayo ilichimbwa hapa, kujua kama inaweza kuwa rehabilitated ama itakuwa namna gani. After our assessment pamoja na geologist consultant ambaye tulikuja na yeye, tuliona after borehole imechimbwa haikuwa cased, na because of that maji yaliporuka juu yakachimba hapo around the borehole, nayo mchanga ikaingia ndani, so pale kuna a lot of silt. Ndio maana hiyo borehole imekaa hivyo venye imekaa, na venye tumeangalia tumeona haiwezi kuwa rehabilitated, so tuka scout for another potential place ya kuchimba borehole, na tumeona maji yako mengi hapa hii. Mubunge uyu Mugambi akiwa buruba na morotsu kuthiria thini ya Rwe Bore rero miriti akari na ameneretia bonene muno mirandi ya yeburu ya thithairu akari maturane ni ontu boba Kenya kisiasa. Mimi nimekuja kuambia uongo tuache. Tunasikia? Nimesikia. Tukisema mbwao, huyu amesema hii ni kikitu inakaa hivi. Maji ikitoka inatoka na pressure. Hakuna mbwao ilikuwa hapo. Ni chimo tu ilichimbwa kidogo, maji ikatoka na pressure. Lakini hii wameniambia itakuwa
175 plus meters down na iwekwe casing. Ama sina mna hiyo? So my friends, sasa tuache hizi fitina nyingine ndogo ndogo hapa na kujigamba na kujivuna bure. Hakuna kitu mtu anajivunia. So hii boy nyingine itatengenezwa vizuri na tutafurahia. Kulukia hiyo mirandi mubungi oyathi atene niyo muno ya ithima bia Nteri owijini ontubwa kuthiria thineji buru. Na si hapa tu peke yake, Thaa Water Works wanataka kutusaidia mambo ya maji. Tuko na kule juu Kidhwene, wametembea hata huko pia, sijui kama mmepata maji. Na kuna area ingine hapa Soboiga pia na Ntumboli na hapa Kirimagea Ntonjala, tumeenda hapa tukaona kwa maji na pia vile hiyo watatutengenezea. Na kuna pale Kamarai Dam ambao pia tulienda na tukatembea na mguu na CEO mwenyewe na engineer huyo. Kiripotera Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Kathoshe mwanya muno kiwe Kelvin Kimathi kiwe mutegeri na kibonde barabomba kwithira bekinyanilia Nteto cia Weru TV Thaa mwanja ntukiru arenga kwendera kaita kea na ntukwinjia yuyurithani mobio murungu mwene nyambito wa WINNIE wa Kinyeru. AJ.